Kunzwa filime nyarwanda banga after banga ihogoza films yongeye kubategura filime y'akataraboneka yitwa Kure y'urukundo. Kate ni umukobwa mwiza ubana na mama we ndetse ufite boyfriend w'ibogare witwa James, gusa mama ntabwo ashyigikira urukundo rwabo kuko arashaka umusore witwa Charles. Bitabaye ibyo ngo ariyahura. Kumbwiye ko nkunda kuko niba utambeshya mwana wanjye niwanga kubana na Charles kujya kubana na James nzahita niyahura. Kate bimugoye cyane afashe umwanzuro wo gutandukana na James aho kugira ngo abure mama we yemeye guhara urukundo rw'ubuzima bwe. James umbabarire cyane, byose nabikoze ku bwa mama. Mama niwe yamujyana uriya muhungu, sinari ngamije kukwanga, urabizi ko nagukunda cyane. Ni birebire cyane, akunda gusabye wiyakira ureke nawe kuguma wiyahuza inzoga. Nyuma yuko Kate ashakanye na Charles, mu rugo bikomeje kugorana. None se ndajya kuryama ndi yose bikontoreye ngo ndebe bimeze neza. None no ngusuze muri salo mba nawe nkoze ibintu bizimara. Ego. Hako ubundi uragiye ntabwo ndi kwa mutirure nkakugezayo. Ndabyibuye. Aho nawe uranunguye. Burya mama Kate aryamana n'umugabo wa Kate ari we Charles. Ese niye mpamvu abikora? Yeah. Kate namenya yuko mama we aryamana n'umugabo we bizagenda bite? Ese mama Kate we niye mpamvu aryamana n'umugabo w'umwana we? Nucikwe ni filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ihogoza Films. Manuka muri comments twapininze ni comment ya mbere uyiklikeho ukore subscribe ubundi uryoherwe na episode ya mbere kuko akanya tuvugana yahageze. Kure y'urukundo. Reka turebere hamwe n'iki kiri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kadohere mu Rwanda ari inkuru ivuga ko raporo y'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku mahoro ya Stockholm International Peace Research Institute igaragaza ko nubwo yinjizwa ry'intwaro muri Afurika cyagabanyutseho 41%, ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikomeje kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu kugura ibikoresho by'intambara bigezweho. Muri iyo raporo ishingiye ku mibare hagati ya 21 na 25 yashyize u Rwanda mu bihugu 10 bya mbere byo mu butayu bwa Sahara byatumije intwaro nyinshi aho ruza ku mwanya wa 10. CIPLI igaragaza ko u Rwanda rwihariye 3.5% by'intwaro zose zinjirwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muri icyo gihe agaciro kazo kagera kuri miliyoni 1,180,73 z'ibipimo bya TIV Trending Indicator Values. Iyi raporo ivuga ko u Rwanda rwakomeje kongera ubushobozi ku kurinda ikirere cyarwo ndetse no kongera imbaraga z'ingabo zayo binyuze mu kugura kajugujugu z'intambara, kajugujugu nto, imodoka z'intambara n'intwaro za gisirikare zikingiye, misile zirasa indege ziri hafi, hamwe n'uburyo bwo gutwara misile zirasa indege ziri ku butaka. Ubushakashatsi buvuga ko kandi u Rwanda rwaguze ibyo bikoresho bya gisirikare mu bihugu birimo Turkiya, Ubushinwa, Uburusiya, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yuko iki gihugu gifatira ibihano u Rwanda birimo no guhagarika ubufatanye mu by'intwaro. Muri rusange Nigeria nicyo gihugu cya mbere cyatumije intwaro nyinshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, gakurikirwa na Senegal na Mali, mu gihe Ethiopia, Angola, Kenya na Mauritania, Burkina Faso na Cote d'Ivoire nabyo biri mu bihugu byagaragaje izamuka rikomeye mu kugura ibikoresho bya gisirikare. Raporo y'uru bushakashatsi igaragaza ko impamvu nyamukuru iri gutuma ibyo bihugu byongera kugura intwaro ari ibibazo by'umutekano muke, iterabwoba ry'imitwe yitwaje intwaro, kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ndetse no kurinda imipaka n'ikirere cy'ibyo bihugu. Urwego rw'ubucuruzi intwaro muri Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza kusonga n'umugabane wa 19%, rigakurikirwa n'Ubushinwa bufite 17%, Uburusiya bufite 15%, Ubufaransa bufite 8.3% ndetse na Brazil. Raporo kandi igaragaza ko hagati ya 21 na 25 Ubushinwa aribwo bwahaye ibihugu 23 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara intwaro nyinshi kurusha ibindi bihugu, bagakurikirwa n'Uburusiya ndetse na Turkiya. Munyemerere dukomereze ku nkuru ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rutazacika intege kubera ibihano n'igitutu
igitutu mpuzamahanga, ashimangira ko bafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi batazabaho igihe kirekire cyo kwishimira kubakandamiza. Hari igihe kwemera gukora ikintu kitari cyo binezeza kurusha kwihanganira ibihano. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane ubwo yari mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera i Kigali. Mu gihe hashize igihe mu mwuka mubi utifashe neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibihano ziheruka gufatira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda zibashinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje intambara ihuza ingabo za kiriya gihugu n'umutwe wa AFC 23. U Rwanda rwakunze kwamagana ibyo birego ruvuga ko rushinjwa ibibazo byaturutse ku miyoborere mibi ya Kongo n'imikorere y'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Perezida Kagame akomoza ku bihano bya Washington yavuze ko ibihano bishobora kubabaza ariko hari ibyo ibihugu bidashobora kwemera gukora kugira ngo kirinde igitutu. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihano nta kindi biba bigamije usibye gushyira igitutu ku gihugu cyabifatiwe, ariko byo bidakwiye gutuma igihugu cyemera ibyo kidashyigikiye. Yavuze ko u Rwanda rufata icyemezo rushingiye ku nyungu zarwo rw'igihe kirekire kabone n'iyo byaba bishobora kwihanganira ibihano cyangwa igitutu cya diplomasi. Yongeyeho ko kwemera ibyo yise ikintu kitari cyo bishobora kugira ingaruka zikomeye kurusha ibihano ubwabyo. Yungamo ko bafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi nabo badafite igihe kirekire cyo kubaho. Perezida Kagame yagarutse ku mubano w'ibihugu bya Afurika n'ibihangange byo ku isi, asaba ibihugu bya Afurika kurushaho gukorera hamwe aho gutegerereza ibisubizo biturutse hanze y'umugabane. Yasoje agaragaza ko Afurika ikwiye kugira icyizere no kudaterwa ubwoba n'ibihugu bikomeye byiyumvisha ko bifite ijambo rya mukuru ku isi. Munyemerere twekeza hanze y'u Rwanda kandi ahari inkuru ivuga yuko nk'uko bitangazwa na AFC 23 mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane tariki ya 14 Gicurasi guhera saa 12 za mu gitondo, ngabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero zimusiga byibasiye uturere dutuwe cyane twa Karingi, Gakenke, Bidegu na Rugezi muri Minembwe hakoreshejwe ingabo zo ku butaka, imbunda nini, drone za kamikaze na KT-6 n'indege z'indwanyi za Sukhoi 25. Ku rundi ruhande itangazo rikomeza rivuga ko kandi ubwo ryashyirwaga ahagaragara mu masaa sita indege za drone zari zikomeje kuzenguruka zigenzura uduce dutuwe cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu indege zitagira abapilote za CH4 zirimo ziragaruka kandi zigenzura uduce dutuwe cyane kwa Masisi, Rutushura ndetse na Karehe. Itangazo rikomeza rivuga ko bigaragaza ko hitegurwa ibitero bikaze muri ibyo bice, ariko ko ibitero byibasira abenegihugu bidashobora kwirengagizwa. Dukomeze n'ubundi kuri iyi nkuru ivuga ko ku wa gatatu tariki ya 13 Gicurasi guhera saa 1 z'igitondo kugeza nimugoroba ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'urugomo byibasiye uturere dutuwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero by'ubugizi bwa nabi byibasiye abaturage b'abasivile bihitana ubuzima bwa benshi, bitera guhunga kwa benshi, bisenya amazu n'ibindi bintu nk'uko byatangajwe na AFC 23 itangazo ryayo. Muri itangazo AFC 23 yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza nkana politike yabwo yo guhonyora amasezerano n'ibyo biyemeje kubera kwizera, kurindwa no guceceka no gushyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga. Uku kudahana gukomeye ngo gukomeza gutera ibisasu, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwinshi bikorerwa abaturage b'abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka kandi tubabwire n'iyi nkuru ivuga ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ritazakomeza kubahiriza agahenge mu gihe urundi ruhande ruhanganyemo karengaho umunsi ku wundi kandi rushyigikiye n'abahuza bahisemo kubogama. Ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije wa AFC 23 ushinzwe politike, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri komine ya Minembwe. Ibitero bya drone zirimo KT-6, indege z'intambara Sukhoi 25 n'ingabo zirwanira ku butaka bwagabye mu bice bituwe cyane birimo Karingi, Gakenke, Bidegu, Rugezi muri Minembwe guhera mu masaa 12 za mu gitondo cyo kuri wa 14 Gicurasi 2026. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uyu munsi tariki ya 14 drone z'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bwoko bwa CH4 zanyuze mu kirere cyo muri teritwari ya Masisi, Rutushura, Karehe
Karehe mu buryo bwo kugaragaza ko zari zigiye kugaba igitero. Bisimwa yatangaje ko ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Minembwe bigamije kurimbura ikinyabuzima cyose gihari kandi ko inzirakarengane z'abaturage zikwira imishwaro zitazi aho zahungira ziharokokera. Uyu muyobozi yatangaje ko ibitero bimaze iminsi 2 bitesha agaciro ibyemezo AFC 23 yagiye ifata mu minsi ya vuba bigamije kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, ariko abahuza ntacyo bakora kuri ubu bushotoranyi. Bisimwa yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi yagomeje kugaba ibitero biterwa na politike abahuza bafashe yo kubogama. Asobanura ko AFC 23 izakomeza ibyo igomba gukora mu gihe ubushotoranyi bwakomeza. Tariki ya 7 Gicurasi umuyobozi mukuru wa AFC 23 Colonel Nanga yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio amugaragariza ko iri huriro ritishimiye uburyo igihugu kiri kubogamira byeruye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bivuga ko gishaka amahoro mu karere. Nanga yagaragaje ko amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye na Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuwa 2025 ari kimwe mu byo leta ya Kinshasa yifashisha kugira ngo ikingirwe ikibaba mu gihe ikomeza ubushotoranyi. Reka kandi dukomeze ku nkuru ivuga ko ikibazo cy'indege ya Perezida w'u Burundi maze imyaka igera ku 10 iparitse i Madrid muri Espagne gikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi zayo zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Afurika y'Uburengerazuba Chef Andra Baku asaba ko abanza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imuri iyo ndege yo mu bwoko Gulfstream GIV ifite nimero ya 9U BKB yoherejwe muri Espagne na 17 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekinike. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwahaye Chief Aidara inshingano zo kwiherekeza no gukurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'icungwa k'iyo ndege mu mwaka wa 2014 igaragaza izina rya Chief Aidara mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa. Umwe muri ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Ayeni Munyoni wari ukuriye ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza. Nk'uko aya makuru abivuga, igihe iyo ndege yagereraga ku kibuga cy'indege cyo muri Madrid, Chief Aidara yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kubimenyesha abayobozi bakuru b'u Burundi. Kuva icyo gihe iyo ndege yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera kubura inyandiko ziyemera kugaruka no kwimurwa. Bivuga ko wahoze ari umudiplomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi murimo mbere yo gusubiza izo nyandiko. Uretse kuba yari ambasaderi wa Cote d'Ivoire muri Afurika y'Uburengerazuba, uyu Chef Aidara yari umuntu wa hafi cyane ya Perezida Pierre Nkurunziza ndetse ngo yanamukoreraga inshingano zidasanzwe zitigeze zihemberwa uko abyifuza. Mu kwezi kwa Mata gushize Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite izo nyandiko z'iyo ndege. Aya magambo yakuruye impaka nyinshi cyane ku gihe Perezida Ndayishimiye yageraga ku butegetsi, aho Sheriff Aida yari agifite inshingano zo guhagararira u Burundi muri Afurika y'Uburengerazuba. Yaje gukurwa kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2022. Hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yaba amufata nk'umutekamutwe cyangwa umuntu utagifite icyizere ku butegetsi buriho. Chef Aidara azwi cyane muri diplomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo wa Leontine Nzeyimana usanzwe ari ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania. Kuri ubu leta y'u Burundi iri hagati y'amahitamo akomeye: kwishyura amafaranga asabwa kugira ngo ibone inyandiko z'iyo ndege cyangwa komeza kuyireka iparitse i Madrid. Ibintu bikomeje gutwara amafaranga menshi yo kwicunga no kuyitaho buri mwaka. Nigeria kuwa 3/13 urukiko rwo muri Nigeria rwakatiye wahoze ari minisitiri w'ingufu Salahe Mumani igifungo cy'imyaka 75 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kunyereza miliyari 33 n'ibice z'amaneyiri. Nk'uko ikigo gishinzwe kurwanya ruswa cy'igihugu cyemeza ko igihano kidasanzwe ku bayobozi bamunzwe na ruswa kibitangaza. Umucamanza James Omotonsho wo mu rukiko rukuru rwa Abuja yakatiye Mamani nyuma yo guhamwa n'ibyaha byose 12 yarezwe na komisiyo ishinzwe kurwanya ibyaha imari. Yabitangaje mu nyandiko yashyize kuri X. EFCC yashinjije uyu mugabo icyaha cyo kunyereza miliyari 33 z'amaneyiri binyuze mu masosiyete yigenga. Amafaranga abashinjacyaha bavuga ko yavuye mu bikorwa
ibikorwa binyuranyije n'amategeko bifitanye isano n'imishinga y'amashanyarazi yatewe inkunga na leta arimo inganda zikora amashanyarazi muri Mambia ndetse na Zunguri. Uyu mugabo w'imyaka 68 wabaye minisitiri w'ingufu mu mwaka wa 2019 yakatiwe adahari hakurikijwe amategeko. Urukiko rwategetse inzego z'umutekano zo muri Nigeria ndetse n'abahanga gufata uyu mugabo no kumushikiriza inzego zishinzwe amagereza kugira ngo arangize ibihano bye. Munyemere dukomeze ku nkuru ivuga ko Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa kuri uyu wa gatatu yasabye ko igihugu cye na Amerika biba afatanyabikorwa aho kuba abakeba mbere y'uko ibiganiro bikomeye byamuhuje na mugenzi we Donald Trump bitangira mu murwa mukuru Beijing. Perezida Donald Trump mu kumusubiza yasobanuye ko Xi nk'umuyobozi mwiza cyane ndetse avuga ko umubano hagati y'ibihugu bikomeye cyane ku isi uzaba mwiza cyane kurusha uwa mbere, ariko ingingo zikomeye zo kuganiraho birashoboka ko zizavugwaho mu biganiro bagirana zirimo nk'imisoro kw'ibicuruzwa byinjira mu gihugu, ihangana mu ikoranabuhanga, intambara yo muri Iran hamwe n'ingingo ijyanye na Taiwan. Imbere y'inama yabozi yahaye ikiganza Trump kuri tapi rouge hanze y'inyubako ya leta yitwa Great Hall of the People iri Beijing nk'uko bitangazwa na BBC. Beijing Trump yayijyanyemo n'abakuru b'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga barimo Elon Musk wa kampanyi ya Tesla na Jensen Huang ukuriye kampanyi ya Nvidia. Mbere yo kugerayo yavuze ko asaba Ubushinwa gufungura amarembo ku nganda za Amerika. Reka amakuru yacu uyu munsi tuyasoreze ku nkuru yo mu Buhinde, ari inkuru ivuga ko inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura yibasiriye intara ya Uttar Pradesh iherereye mu majyaruguru y'Ubuhinde yahitanye abantu 90 abandi 53 barakomereka. Itangazo inzego zishinzwe ubutabazi muri Pradesh zanyujije ku mbuga nkoranyambaga zatangaje ko inkubi y'umuyaga yibasiye iyi ntara kuva ku itariki ya 13 Gicurasi 2025. Riti ibiza birimo inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura yibasiye intara ya Uttar Pradesh bihitana abarenga 89. Iki kiza kandi cyakomerekeje abantu bagera kuri 53, gisenya inzu 87 gihitana amatungo 118. Nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, na dusoje amakuru twari twabateguriye, mukomeze kugira ibihe byiza.